ku ngoro y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umunsi rero wari umaze igihe kinini cyane utegerejwe, ukaba wamaze kugera. Hanyuma muri Washington DC umujyi hakaba rero hategerejwe umuhango rero w'isinywa ry'amasezerano ashobora gushyira iherezo ku mwuka mubi rero umaze imyaka myinshi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero ni umujyi ukomeye cyane kandi ufite amateka yihariye. Umujyi wa Washington DC rero ugiye kuberamo isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba ufite amateka yihariye kuko ishingwa ryawo ryashyizweho n'itegeko nshinga leta zunze ubumwe za Amerika rero igenderaho, ndetse kuva wabaho wagiye rero urangwa n'ibikorwa byiganjemo ibya politike cyane. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yamaze kugera muri uyu mujyi, Perezida Felix Tshisekedi yamaze kugera muri uyu mujyi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe yamaze kugera muri uyu mujyi, ndetse kandi Perezida Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya yageze muri uyu mujyi. Intumwa yihariye Perezida Yoweri Kaguta Museveni yageze muri uyu mujyi, Joe Lorenzo ari muri uyu mujyi. Hanyuma n'abandi bayobozi baturutse muri Togo, abaturutse mu gihugu cya Katari, ndetse n'abandi batandukanye batumiwe cyangwa se ku butumire bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mujyi rero mu by'ukuri umaze imyaka igera kuri 135 kubera ko washinzwe ku itariki ya 16 Nyakanga mwaka w'1790, akaba rero rwashinzwe ugirwa rero umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nababwira ko wenda tugarutse gato ku nshamake y'uyu mujyi, icyemezo cyo guhitamo rero hagomba rero kubakwa uyu mujyi wenda kuberamo rero aya masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragoranye cyane nk'uko byagiye bigenda ku mijyi itandukanye igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Alexander Hamilton uri mu bazwi nka founding fathers, imirimbanyi z'impinduramatwara muri Amerika, afatanyije nabo muri leta z'amajyaruguru, bifuzaga ko leta nshya yakwibanda ku cyo kwishyura amadeni yarasizwe n'intambara y'impinduramatwara, aho rero habarurwaga rero ideni rigera kuri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Icyo gihe ku rundi ruhande ariko witwa Thomas Jefferson we n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta z'amajyepfo bifuzaga ko uyu murwa mukuru rero ubakwa ahantu heza, ariko bishingiye ku nyungu rero z'ubuhinzi bw'ibisheke bwakorwaga rero n'abacakara cyane. George Washington wari perezida icyo gihe we yahisemo rero ahantu nyaburanga ku nkombe z'imigezi nka Potomac ndetse na Kosia, ndetse uyu mujyi rero wamwitiriwe wahise rero ushingwa ku mugaragaro mu mwaka w'1790 nyuma y'uko Maryland ndetse na Virginia bitanze ubutaka ngo bwubakweho iyo leta nshya. Hanyuma rero uwitwa Pierre Charles Ramphal uvuka i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa niwe wahawe akazi ko gutegura igishushanyo mbonera cya Washington DC, maze rero abasha gutegura umujyi ugezweho tubona ufite inyubako ya Capitol ikorerwamo n'inteko ishinga amategeko rwagati mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Uyu mujyi rero utaramara kabiri habuze gato ngo urimburwe wose, kuko mu ntambara y'umwaka w'1812 yahuzaga Amerika n'Ubwongereza yawusize ku buce. Igice cyawo rero kinini cyane kiratwikwa kirasenyuka, kugeza ubwo rero ini nyubako nka White House, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari kinishya yabigendeyemo kimwe na Capitol. Uyu mujyi rero waje kongera kubyutsa umutwe guhera mwaka w'1862 nyuma y'uko abacakara bahawe ukwishyira no kwizana ku itariki ya 16 Mata mu mwaka, ku buryo rero aribo babaye rero imbarutso y'umuzuko w'uyu mujyi wa Washington DC. Uyu mujyi rero uzwiho kuba uruhurirane rw'imico itandukanye, ndetse nyuma y'imyaka irenga 200 umaze ushinzwe ufatwa nk'ahantu heza hakurura ba mukerarugendo bikomotse ku by'umwihariko ku kuba rero benshi bahisanga kubera imico y'abakomoka mu mfuruka z'isi yose babarizwamo muri rusange, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka. Hanyuma agatonga kandi nakubwira ko Perezida Kagame ari Washington DC aho yageze kuwa gatatu nyuma yo guhaguruka i Kigali kuri wa kabiri. Mugenzi we wa RDC nawe yamaze kuhagera kugira ngo rero hashyirwe umukono ku masezerano amaze amezi menshi cyane aganirwaho hagati y'ibihugu byombi. Umuhango rero nyirizina biteganyijwe ko ugomba gutangira amasaha y'igitondo i Washington DC ku isaha ya saa 4. Icyo gihe rero Kigali biraba ari saa 11 z'umugoroba. Ni igikorwa rero kiraba mu bice bibiri. Perezida Trump araza rero kugirana ibiganiro na buri mukuru w'igihugu ku giti cye, biza kumara iminota mike, aho bivugwa ko rero ishobora kutarenga iminota 10. Nyuma hakurikiraho rero ibiganiro bye n'abo bakuru b'ibihugu bombi, nabyo rero bitari bumare umwanya munini. Birabera muri Oval Office, ndetse byitabiriwe na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi, no kuvuga Therese Kayikwamba Wagner wa RDC na Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda.
nyuma y'ibyo biganiro abatumiwe bose rero muri uwo muhango baraza kwerekeza mu kigo cya leta ya Amerika gishinzwe kwita ku mahoro United States Institute of Peace ahari businyirwe inyandiko zitandukanye. Muri uwo muhango kandi haraza kuba hari abakuru b'ibihugu banyuranye barimo uwa Kenya Dr William Samoei Ruto, uwa Angola Joao Lourenço, uw'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu bandi batumiye harimo Faure Esozima Nyasibe wa Togo. Muri iki kigo rero Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame baraza gusinya ku ncamake z'inyandiko zigize amasezerano yasinywe tariki 27 Kamena 2025 ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe ku itariki ya 7 Ugushyingo. Nyuma y'icyo gikorwa rero ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi barashyira umukono ku nyandiko nyirizina z'amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC. Nyuma yaho rero Amerika kandi nayo iraza gusinyana na buri gihugu amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Muri ibyo bikorwa byose rero byitezwe ko hagati ya saa 5:30 ndetse na saa 7 no kuvuga saa 12:30 mu Rwanda kugeza saa 2:2 ku isaha ya Kigali hari bube rero umusangiro witabirwa n'abakuru b'ibihugu. Nyuma y'uwo musangiro kuri gahunda rero hariho ko haraba ikiganiro n'itangazamakuru kikitabirwa n'abayobozi b'impande zombi giteganyijwe hagati ya saa 2 ndetse na saa 3:30 ku isaha y'i Kigali. Hanyuma US Institute of Peace iki kigo kirasinyirwamo rero amasezerano cyashinzwe mu mwaka w'1984 kugira ngo kigire uruhare mu gufasha gushaka ibisubizo amakimbirane ari hirya no hino ku isi. Kuri wa gatatu rero Trump yagihinduriye izina akita Donald J. Trump Institute of Peace. Ni umwanzuro wafashwe nk'uburyo bwo kwishimira uruhare rwa Trump mu guhosha intambara n'amakimbirane amaze kugiramo uruhare rero muri imyanda ya kabiri. Mbere y'isinywa ry'amasezerano Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagize ati Amerika mu by'ukuri yazanye ku meza amasezerano afite intego kandi twizeye ko impande zirebwa cyane Kinshasa izabyumva ko aya ari amahirwe yo gushyira iherezo ku makimbirane rimwe rizima. Yagarutse kandi ku ngingo ikomeye cyane iri muri amasezerano ahanini ijyanye n'umutekano w'u Rwanda, avuga ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka kugira ngo amahoro yifuzwa agerweho. Ati twizeye ko buri kintu cyose kizagenda neza nk'uko biteganyijwe, ariko uko bimeze ubu ntabwo turatangira kubona ko ibikorwa byatangiye, ibikorwa byo kurwanya FDLR cyangwa se ikindi gikorwa cyatanga icyizere ko RDC ifite ubushake. Nyuma y'isinywa ry'amasezerano kuri wa kane rero ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ubucuruzi n'ishami rishinzwe Afurika mu biro by'ububanyi n'amahanga bateguye ibiganiro bigaruka ku masezerano by'ubukungu ashyizweho umukono. Iki gikorwa giteganyijwe mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku isaha y'i Kigali. Ibyo biganiro bikaba bigamije kandi kugaragaza amahirwe mu by'ubukungu cyane mu ngeri zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bijyanye n'ingufu, gutwara abantu, ubukerarugendo ndetse n'ubuzima. Ibiganiro kandi biraza kugaruka ku mavugurura akenewe rero mu kureshya abashoramari bo muri Amerika nk'uko bikomeza kugera bigaruka. Hanyuma nkubwira ko Perezida Paul Kagame yamaze kugera i Washington DC, Felix Tshisekedi nawe yageze i Washington DC, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yageze i Washington DC, uwitwa Esozima Nyasibe ya Togo nawe ariyo, Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya nawe ariyo, ndetse n'uhagarariye perezida wa Uganda Yoweri Museveni utabashije kubona uko ajyayo bitewe n'uko akomeje ibikorwa byo kwiyamamaza bitewe n'amatora ateganyijwe mu kwezi kwa mbere tariki ya 15 muri 2026. N'amasezerano rero y'amateka yitezweho kuza gushyira iherezo cyangwa se mu by'ukuri kugabanya mwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamaze iminsi haba ibiganiro ku mpande zombi bigirwamo uruhare na Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe kandi umukuru wa diplomasi Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bagiye bahura kenshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira mu by'ukuri ku bigomba gukorwa kugira ngo amasezerano abashe gutanga umusaruro muri rusange. Hanyuma mu kanya gato kashize nagiye nsoma mu bitangazamakuru bitandukanye mbona ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ari icyizere ko amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba gusinyirwa Washington DC uyu munsi agomba gutanga umusaruro mu by'ubufatanye mu bukungu, ariko icyangombwa ari ukubanza kugira amahoro n'umutekano mu karere kose. Ibigarutse mu kiganiro yagiranye na televiziyo Newsmax yo muri Amerika ku itariki ya 3 Ukuboza 2025 aho inaherereye. Akarere k'ibiyaga bigari rero u Rwanda ruhereremo kamaze imyaka myinshi kayogojwe intambara hanini ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro irenga 150 yakorera amashyamba ya RDC igateza umutekano muke mu bihugu birimo u Rwanda. Yolande Macron yagaragaje ko ikibazo
ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gituruka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 31 ishize, ubu bakaba rero babarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo kongera gukora jenoside mu Rwanda. Ati icyo ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Mu myaka 31 ishize FDLR ifashijwe n'ingabo za FARDC yagiye haba byinshi cyane mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero ingabo z'u Rwanda ziherutse gutangaza ko FDLR igizwe n'abarwanyi babarirwa hagati ya 7,000 ndetse mu 10,000, bamwe bari mu ngabo za FARDC abandi bari mu mitwe itandukanye bahabwa intwaro n'ibindi bikoresho n'ingabo za RDC. Yohani Makulati mu buyobozi bwa Trump bwinjiye muri iki kibazo mu buryo buboneye kuko mu buhuza bwabo baribanda ku mpamvu muzi ku bibazo nyakuri bibangamiye amahoro kuri abo barwanyi bitwaje intwaro bari muri RDC, kuko intambara iri muri RDC ntabwo iri mu Rwanda ariko imbogamizi kuri twe. Bisobanuye ko amasezerano ashyirwaho umukono arebana n'imitwe yitwaje intwaro irwanira amashyamba ya RDC, impamvu za politike zateje umutekano muke hagati y'ibihugu byombi, akanareba ku bufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na RDC n'ibigo bya Amerika bishobora no gushora imari mu karere. Ati ni byiza ati ku bihugu bya Afurika kubona ishoramari rifatika ku mahirwe ari mu karere nko mu bucukuzi, mu bikorwa remezo, ingufu, ariko dukeneye amahoro n'umutekano mbere ya byose. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 teganyijwe ko rero Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi basinya amasezerano y'amahoro yibanda ku bufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na RDC, birabera i Washington DC. Maze kubabwira amwe mu mateka y'uyu mujyi ashimangira rero ari yasinywe ku itariki muri Kamena 25. Yohani Makuru yavuze ko kuva muri Kamena 25 ba minisitiri b'ububanyi bashyira umukono ku masezerano y'amahoro hari byinshi byahindutse mu mibanire y'ibihugu byombi, ariko ari bigikeneye gushyirwamo imbaraga. Ati haracyariho ibikorwa byo kurenga ku gahenge mu mirwano bigikomeje. Ati bigomba rero guhagarara. Guverinoma ya RDC igomba gukora ibyo yiyemeje gukora. Ati byo kurandura umutwe wakoze jenoside mu Rwanda FDLR, nibwo tuzakuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizwe ku mupaka wacu w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Yohani Makuru, umuvugizi wa guverinoma y'u